Raila vows to repossess Ruto land. Raila vows to repossess Ruto land. Umraibo mubwazimio lomoja wani Kenya Coalition Party Muruke Raila Amolo Odinga. Wano nigate birenga inse kuireke rogo ky'oburaibu ense ya Kenya magayo bocholiyo bonene bwo mutinyo gocha. Yes. Ni gago chia Korosia Commission of Inquiry yeke umbegeko korobotuki enchera Deputy President William Ruto enyorere tobulemo bwa 2,500 acres imeye county ya Taita Taveta. Ekikia irera abamenyi bechinseme chikwe murungani sana nga abamigire. And number 2 ngote babalenga akamanya kobogeri orocha oroma abantu balenge gutumeka uchia so mugondoyo elinde gukora irrigation ya so mugondoyo ye mugano yo gumurikira sepiche gatano kabira sago tebanga. In fact omo secretary bwo mu buli bwa Azimio Kanzo balikire omo waziri bwo bulemiri uko bakomotebinga any documents chikoro kiange deputy president ne bwato bulemo legally. Muchibe kona hold kiagera totage tobo tukibokorungana kianyore tobulemo bwere bweka abantu bachande gitasinse mo yede Taveta. Kamotegera sana amo deputy president wense ya Kenya Daktari William Ruto. Kerale gukwanirengana yo bulimi na squatter. Mbaro batabu ati bulimo buya. Yes. Agateba nerega guchikugoro bulimo. Bole gwikachie ke milioni yamo. Kurwai. Eli bali baiwe. Yakugora kurwa. Igatebe to bulimo mboro bora ire bosaigo. Aguchikugora. Arali. Rogongo rwa Pwani. Coastal region. Raila karata ke guchikugora Ruto bole amaremo. Ruto gata guchikugora gwikachie ke milioni yamo. Karata ke 2,500 acres. Ate kugora up to 1 million acres. Kwa abantu. Mugano ino urase chigata no kabira senga seti yiga ya The Daily Nation. Ase headline gazeti ya Taifa Leo waachwa mataani. Waachwa mataani. Raila Odinga na Daktari William Ruto. Bono chire chibabere bakolira ba Kenya nigo kira kikoba chinkongu sana goikerana. Igonga murayi orachi koirari baga lia omurayi wense ya Kenya Uhuru Kenyatta nyuma ya eko ritaya na kuendaka. Igara chikonyolega chinkongu sana asengencho ekyombekerigia IMF. Wono nigogia onchoira mangana na kuburukani chire chibabere bakoria ekiagera stima tego chikogwo goitani bine gwete bono kyombeki yakanire nebintombire bitachi kogwa magoli na kero kende IMF chikobwato kachibesa gocha sense ya Kenya ne chikobege nteke kongusana ikira chikobwato kuna machiko atali raisi nekyo niko kegotebekana bono kuburukania na kero kende gosalia chira babere bakolira ba Kenya Umurai weke mbu Azimio la Umoja Raila Odinga na Olia Okenya Kwanza Daktari William Ruto. Muganunura sepeji ya kana senga seti yiga ya The Daily Nation ngana kimurai wense ya Kenya Muskiru Kenyatta litkuligoro abeto kujekwanire nsekuru asenyombo y'oburayi ya State House abwa sign sistetina kobetere linago singerera goteba buna obosibwe chibando bwe packet y'echikiro ibere wikabo chikoni 100 shillings eyemage gayere goteba nga bayikiranire uko iwana mona milas. Okay. Elinde nonyene stock ilibo bwatu already banyoni at 100 bob for subsidy kurwa serikali. Namwambia rais asante. Akamanya kuhikelia deputy president yaye. Wako tebanga bwana wacha kutumia hii maneno ya unga asisiasa chinde. In fact, let me read the paragraph so that I'm not quoted wrong. They tebanga politicians get votes out of this mischief and millers make profits. But who is forced to carry the burden of this mischief? It's none other than the ordinary citizen, said the president. Asante mheshimiwa rais. Lakini ekerende kia algotebu wetero mo minister bwa agriculture. Did they consult? Kwenye ba consult bwana. Ekera Peter Munya na tabetengo bosio bwo kwenye bwagule ekero millers batarakana. Kolengana ni president kakotebanga millers mbabu ati umochando. Lakini there is a cohort of millers bagutanta ni kunaba na siasa gete linda agreement yeteba bagenderere konyora political masi na kinko boliriga Peter Munya agatangaza bosio bwo ni wemia mbochi etiko actually we kabone president ya achire go insist yagendeke. Does it mean abana siasa mbale bwate chinguru na ende batete ko tantania abana bagusichibanda na korosio bosie goitani president. Kenya, what is Kenya, my friend? Kenya is a country. Anyway,
Magano ino ora sepeji yakane by the way asinga seti ya. Roboti ronagote bigoro ya Raila Odinga na William Ruto na chira chiabo chiku chikuburukanirwa n'ekyombe kya IMF na kyo International Monetary Fund. No roboti rora sepeji yakabire gazeti ya Taifa Leo no rwate baigoro yobosie buno murayi bwense ya Kenya. Arwete chinkwana cya kuri nyomba y'oburayi ya State House na guchiko bosio bukwirane myemo guseko wike myemo. Roboti no rora sepeji yakabire gazeti ya Taifa Leo. Mugano nura sepeji gatana singa seti ya Daily Nation asabako tebagega nga Deputy President William Samuel Ruto gusomura ibomo wa Kenya Kwanza noli ura Azimio la Umoja wa Kenya Coalition Party nigobono babekire badoliberera sekiyombegia IEBC koerera ngenchira bara chigu transmit ama chibu yobo choli kurwa sebituo byonsi ebituo 1111 polling stations to the National Tallying Center anchira kibara chigu transmit magega ya kuruno echikura chiri cha 2017 korolekananga ebitu ebiga mbibwa ebira network yetayo yo go transmit utumeka chikimskit chiria mugano inora sepeji gatana senga seti ya The Nation asepeji gatata gazeti ya Taifa Leo kyombia IBC nigo gia pingire kegima okona chagwe kigambero nga bairania Ruben Kigame ase list ya kabali bakoligi bora ibwense ya Kenya bagata Ruben Kigame ni ganyo letu koleta chisigi na chichi atakere chili fweme rongena na isano na isato sale teteli ya mona 15 na 13 chioka lakini naende bagotebanga bono igese konyarekananga ngo muira ni baro igo era chikuba cost wikachi milioni 94 kumanya kubeka kumira ni ya Kigame ase elise igo ikolenga na IBC batanga te konyarekana bono iga okay tiana kumira ni Raila ni gunabu echikura nabu echikura ejina Raila ni asesi statistics okay asendo mboli na bongo tanga ta kubwara kini mboli kunga substantiate statement iyo na bonda asinyu ekegera abakenya barawonchoka ikena bagwa kachikura batebe ngwake bali Ruben Kigame Ruben Kigame mirimo yaye no gusaba na barasabenya sawo njora abantu bamwakire chikura kera it is possible iratoka ngwakire gosote benere ngakiale koire mujize okay utafanya nini he has every right ebe chigata ono limo dudu sinemulekereto mugano gegana kia Deputy President William Ruto atebire bono nga ainsa kobe president tege takanya guchikurusia nige ntakurukaga iganga aguchikurusie gento gekurukunga presidential immunity clause in the constitution gini Deputy President yani ekipengere keliye katiba keko tebange president teli gukunukerere seated nabono you cannot arrest the president kiagara is a symbol of national unity nabwate immunity gete yago teba uchikorusi kare president igo adagire ko yigiriyo galigo ke immunity gari no la se veya ata ona limazi ngino je gari abwate gari yaye kambi nawo je yachenjiti abwate gari ngaho sana abantu ba donate gari yeye nkwaroche ntokere ya trend sana rigati gashagwa kubuli kunga who funds campaign chaino kama batebanga asolas no bago donate chichopa ba donate chigali so unkarora abantu bakwibuli sana so mutando we internet nga you mean jiaso le jibwate bakachindega bago donate ujase campaign yo moto by the way how did that debate go a debate by the way it wasn't hot as it was expected kolengana na inche a debate bono ya machitiko reta na ndebono olibirera ne debate ntangani ya Justina Wamae na Ruth Musheru egento kya nakubuliri boli elio analysis ye kolere ga sepeji 12 gwike page ya 13 igoro ye debate eli buna yaba asebono igakolengana nenga seti ya The Daily Nation babekire Martha Karua bosio kubwatekana ne debate elia the simple reasoning is this ebale ngotebanga ekarakwale gotekera chinkwana cha bababere Rigadi gashagwa kurua soba mu Kenya Kwanza igatumegete chinga kichia ichi nyinge igokwana igoro ya failures che serikali ya bono na go attack president lakini Martha Karua nonyenekera areko ba attacked directly tarenge ku revert aso go attack ereni ga stigeti to egento
obo mobu azimio la umoja bwo chigokora na enda akaroko na gukwana mono igoro yere ne principle ya yengwe goto na gukwana nga me and my principle kabago chigokorera abananchi. Actually Martha Karua the only point ya moete chinguru debate yaro njalenge such hot njalenge hot. Yes, lakini ndo kira beke Martha Karua bosi. Martha Karua was arguing kurwa se constitution. So ngote bali bipengere mbere bye constitution bire ignored bitari kubwati bwo bwikerano pakago quote bagaje. Yes, igonga lichi kondira ba implemented. Otherwise likorega asibuya ebintu mbire bira change sense. Yes. I think that is the point she had. Nebintu mbire bindare gukwana bikebike. Ande na rigereti. Maite cheno monto public speaking. Another thing. Okay. Regarding Gashawa, by the end of the mutandao. Nga ebintu ebinge igali ikeire. Thank you. So it was unable to express. Ebintu mbira arenge prepared go chigukwana. Taboligwa. Biaboli kugalia. That's why if you saw towards the dakika za mwisho na tebetenga liba muna budwe ligoro yege nteke toboli aba paka wala gateka gateba kipotara mboli ligoro yebe tochi okora ba Kenya. Meaning na arenge well prepared in advance. Yes. Ya gukwana should that question come. Lakini na wego muntu we prepare kabisa kuchokora matemo so meteke togetole wangu cha gerenge. Ngecha Orosi bago mu Kenya. Ora sabu esetelia matemo. Mujando rako bwa sana. Lakini Rigathi Gachagua was very smart. Yeah, he was. He disappointed many. And another thing, Rigathi Gachagua was fluent in English. Alikuwa kwa nzongi kia sana. Lakini ndio bindombira arekodifa. Meaning Rigathi Gachagua asaba ndo bon speak bakareta interview elia. Muntu we rekodifa Rigathi Gachagua. Yes. Abande bon speak. They had points. Yeah, they had points. Mswati uno yo wajakoya. That's a brilliant woman, man. Justina. Yeah, by the way. Yamwa shingo. Bona njaratetinga waka. Na agiri yo. Na agiri. Mswati olia no mswati mongaini. Very brilliant woman. Mswati olia na natakira kokwane ngento bese ko saltigandi. Kwa nae. Mswati uno olia yari gotoka no munyaro komo ko taranyomwa. Musacho ramo nyoma gwikabe very careful in terms of thinking. Nenjeti yanko regote baiga. Buya mona said debate elia. Because ya toro kiringa abasubati mbaro babwate substance lakini mbamanyiri. Exactly. Exposure. Opportunity. Yes, that is it. Yotoka nda sepechi ya kane gazeti ya Taifa Leo. Ase abamanyi ba Mandela bagote banga bana bange bakurigibo gavana se county ya Mandera nigo bali abageni by the way ko bara abageni abo batachiko bakonya tumayitige ndo bakara bagote baiga the same time Karua nigo amuganirio mukonyi umurabense ya Kenya twase chinsemo chiti chana kuru serikali ya bakegote bange kiombeke asima gesiri wiki yagerekale ko terrorize abantu asi chinsemo chiria onyorangu kwa vijana usipingane na serikali bwana. The government won't lose anything but you will lose your life. Anyway, asipiche gatane gazeti ya Taifa Leo. Abantu 150 nigo bairwa bakolerwa megerio ose begerigwe na bagochia kona chebina actually baraba wakili begerigwe ngakyo kona chebina anene mono sobo chori obole bosio petitions. Yes, ni moro chega Nurdin Haji na Roma Soli monebwe serikali batebirenga wako tayari kabisa uchikokole mirime ya at the same time robotindole kurwa se county ya KISII. Asebono mungwana aragenda seke gambero mebere niri amenyira se mochelia ina Italy yake ya KISII Teaching and Referral Hospital mebere yabanyene batanya ko yemanya nende batanya ko cyakuyeriya erusiwo etindekwe. Yeah, it happens. Umona chibina musubate Caroline Ocharo na ruwe togo chika nyuma yo mungwano korokwa Thomas Makworo ko irekine kya seke gambero emebere yerusiwararo. I wish there was a konyora chinga kitudos out of magazeti to kwana rento kiabe date isiri tukulegoro mirimo chebosongo but then maybe a time will come aseke se nyameni epeje 13 togeka ne moleketo mugano na Deputy President William Ruto bona arule na kindate ba akire kurate ko chiase abagambi n'aba assistant chief igoro yoko tech sides so kwegemera se nseme ya siasa ase chinsemo no mugano mulekera CPG 13
page ya 14 ne bwato muganonga na ki vaccine programs chia bere chikoretu mona sense ya Kenya kubwatikana marwire awe chia sabana bake boigo mbatangastike igoro ye presidential debate gochikokoreka ne wiki gochari tukulia Jumaine abwasenganyerete sana gochikotegera rumungwano kurukunga Professor George Wachako awatebeteiga mbeke katikati ya William Ruto na Raila Odinga usedingicha ozentige. I have no business with this other guy. Ozentige. And by the way haitakuwa ajabu awache. Haitakuwa ajabu. Ikero mada by the way sakuligeria Professor Wachako na Wahiga Mwaure yani mbali aste wako nyorana naande atebi wa urega we wachana na mimi bwana tikungatakia sasa kutano aka amokani agomokani kabisa. Yeah. I'm telling you politics of this country are very interesting. Anyways, namuona kitega igase constituency ya Uthaya akikimeno yuko liyo bujumbe kwenseme iyo ngaki bogendrete kubwata inse na bali bakagerekero kende egochia koenekia ekerogekyo egento nagotebigia KISII county kimulikera senga seti ye page 24 but tinkere tu sentu wada chinga kichisa ine chiyogo kwanerege. No, we'll talk about it. It's very important. Kero tu akorera magazeti tutazungumzia hiyo baadaye. Okay. Ase unakuwa iroka enyameni ili tukolia lero. Ense ya Sri Lanka nyanya letu murayi umoyia mu president umoyia korokora Ranil olionde gachiete lakini ara tuwale gasie nkongu sana ne nyuma yoko bwachi kule miemo na 34 echiakere tune bunge Mutegereri nara iga dudusimu ya sana utuanjete sana bo magazeti na ndo mosomi wike gusi mwalimu retired Thomas Busiro nuonga awonte binga nkwanili dudu sa magazeti ino is the best program so far na kirembe yamana sana njena mukwanili kiandage 10 yamana singe nchokero kendo yogo tubugatia katika tienga seti je kama mulikerete ase pull out ya DN2 igoro ya nchira bana bakonyara bakungusana na igoro ya property yabo ibuli babe especially karoba kura sinyomo ase chinyinka au yes mugano ino mulikere what you're supposed to do boigomba tangasta magana ye biasara gaiga nini mbitangasira obituary sinjitangasira tikatwenda sigosori dudus totala ndasi chiwazo mongora nale gaiga kurwa iga gusi umulikere gaiga lero ase wiji wa wiki akoro kwa Mathias Momanyi Mathias Momanyi nyetumanye die nasoma baka Oxford University rafiki yangu sana ali siku nyingi aliishi Tanzania nyuma tarehe na iga Kenya so boyere gali ya motonto manyerero ward kitu chache no by the way mbabuga tu bwamate bwanga sana na Walter Mongale ke nyambane cousin kabisa yes so lero nero kwanere gaiga bwe sabali yayo na yachagete mbali na gutasomera mangana yoboralia buna abware kubwate bipindi bige Swahili ase echi station chinde akenyora kale KBC kwane Kiswahili kia sana kenuke nampenda sana yule jamaa Mathias Momanyi ndugu yangu salutes aseka sori yecho sori naba gosoria asema minyoko ya abasacha yakolekana time ya Oregon ime yense ya America iko ba majeti korore busake anene mono hase aminyogo y'ikimite 1000 ase banyorete namba ya 5 nari mona 5 kabire kubwata ningi nshinga bune iyo ngwana naro kwa Timothy Cheriot na Abel Kipsang nabwate mete kuminyoka aseke minanekyo itkulia ankyo Julius Yego morutiritimo gago cha kurutaritimo chinsa kianda nechitaika isano chia mambia chia Kenya alafu boigo 5000 meters no balega Nicholas Kimeli Jacob Krop na Daniel Simiu na boigo triple jump men qualifiers chirabe chinsa 10 nechitaika 20 chia mambia chia Kenya na boigo ntojututu wale 200 meters women final chinsa 10 nechitaika 35 na boigo 200 meters men final chinsa 10 nechitaika 5 chieke mambia litukolia ankyo nabwa saba Kenya baligereri go semba chikonyora kende bono yaene kigwe
omogosori giatabu timu ya Bayern Munich Robert Lewandowski ochire megesero ya Camp Nou ime ya Barcelona inyora Meri Mora ngominyokare kiminanokia 800 meters litskolia ankyo Meri Mora yes kurwa soro ngorwa usiga iga tunamtakia kila timu ya Kenya tunamtakia kila laheri. All right, alikuwa na gora ya Robert Lewandowski so ile ya Barcelona at the same time aba tioterelibe timu ya Manchester United bamugike irisano mogosoria Ali Maguire mbali nere koyegwa obo captain we timu ya Manchester United. By the way, Mane aligura Liverpool. Mane alitoka kitambo yuko Bayern Munich. Niliona akikaribishwa pale kufanya mazoezi siku ya kwanza. Lakini hakutaka sana atoke Jurgen Klopp. Lakini unajua pesa sasa ilibidi apate hela. Haya tuingie kwa dondoo. Sasa yetu yamekwenda sana. Tuna dakika 2 tu za dondoo. Nikupeleke Embu ama nikupeleke Nairobi? Waje tuingie Huruma Nairobi. Naijua Huruma Nairobi. Huruma Nairobi. Tulikuwa huko juzi tu. Ni karibu na Mathare North huko, niliishi huko bana. Huruma Nairobi. Na bekere chinse michiko kwa malieta ngekore chero kwa. I don't know. Maybe nchibuate Mukuru, Huruma, Githurai, Donholm. Amalieta ngekeko bwati asama ko kwelieta. I don't know. But lazima gento keteke hapeneti. Okay. Ukare. Na nyagesendalia. Entanda na gukora uchunguzi bya nentanda na matongo ne litongo lya rengo ndiro no embona. Okay. Manga tinkumanya arubia Jimbuli ochoi wakana ruko choi nyambasura. Wala jingi Huruma Nairobi kumekuwa na nini Huruma? Umongwana na nyuo metera boto mukungu kabisa. Umongwana oyo babere bagutora umuchando sana na mukaye ngamenyite blot. Babere bagutora umuchando sana kiburaburu barwana. Inki bago. Bono obuye buyatera amanyekane ngentu bako babako bunangere kieke. Lakini kiburaburu obukikuko n'abantu bako kongontana nyombe kurukuru bakura mukungu kitamos jiwa. Yes bakekera bono mukungu arakure no embozo ngotokonye ibitata. Si abantu bako kigocha banyoranga there is nothing going on ninga bosaige konje ya. Yes. Wana gaigara lituko ebikuro bikabuga tanse bo ikira n'ukuru nyombe iyo. Ega bidi bono abantu kikababoke bachikomanga ngenderete. Aroro. Bakanyoranga kero bagutura bari kwiguriro. Lakini nyomba baigwete umuntu ngwakwararo. Umuntu ndaradetye bakoni. Umuntu ndaradagire gokonyi burunge. Mukungu ngokurare kagwaku of course. Ega bidi bakatagura umurango. Kero batagura umurango bagasoime. Kero basoime bakanyora musubati oli arairense ogirekire. Oitirwe ogirekire. Ekerarense ega bakabwato nobororo bakabwato mungwano olia nera bakaramu abinyerere. Kobare process yo komoito musubati oli akaboka. Ekeraboka akaba kerambu yamono nakoba umugano ngangi kiarenge. I hope it's not what I'm expecting. Wakateba ngo musubati atakire kore runyagitali. Bakamonyo kinyagitali. Kera irunya gitali musajo lia kabwato ko ira seketa seni kyabanya nyimbo. Kine kingeendelea. Mimi nadhani utaendelea bwana. Kine kingeendelea. Ya kwangira senta expect. Yani ekine kyo nkegeendelea. By the way, I was expecting you musubatu yate venga kimuku bwate ro musacho ne mugwatuke. That's what I was expecting. Tabwate moese lakini nonyana botata gite bagendere kumuita. Tata gite. Lakini tanje tukanyora moese. Tera manyekana burunge ngo muchando no ruri oyo. Mungwana webona ake seba mwire segita seni kebanya nyimbo. Ngakia uchikuruo, ngo uchikumuruzio. Musubati finally na kumuruzio. Lakini hata kama kura koteba iga. Mbuya sona ni mono ni vintu bya bantu banjaine. Naje gocha kobo mubisa finally. Yo digo mondakwe. Tali mondakwe. Orocho konyo tori omuntu yes. Lakini uwe sona ni mono my friend.
There is a friend of mine bwesana nitimo no musubache wa maite tu ase plot ya maga itu baka abantu bakamurorera mabiranga gaki paka bakamuchangera. In fact efe yo kugenda sobo after 3 weeks bakanyoro muntu ukareko mobo gasokie dasta kurunyomba mwiyombeke ngorero kareko mobo bakanya musubati na yaroyo ngatubwete kwa ngaya de ngaka ngaya kaburi kaka ngaya ochiai ngaingojia baka bamujangere tubuli gakenda buongo kule bantu banje ne bana usijiingize sana konyo muntu kurwaza ukotorio bugima. Yes ba separate kiro muntu kukulu down ya tempa yaye uraje kuba separate rendo nya gwayitirwe. Of course digire se yo gotori ne rie mbiyo ge kibiro nini because nayo moro kuwera gikora analysis. Lakini diswali no mwana katokokora nabo igwete oyo no musacho kugamba mwaye umuntu ago deal nere mukaye nabo next do kabisa nabo igwete ngarugura kurukuru wero obo gambo bere lakini hatari mwawo no mata kana bitari mwawo no muntu sigete mwaya sigete ngonya ale koso tuwati mandate. That is why tuwata batulete. That's why tuwate abantu ba miji gose miji nyumba 10. That's why abantu bale bayire mandate yo ko take up matinga anyambali yango akirumugambye simi mugambi takobora muntu nera gutuma mu represent ya second wenga bunekyo because umuntu arakubuli kibaye utagorera mwana na kurangiri nono oyikware go chikokonya aho nchokenera ru musacho wengu cyari kubikwa saba kubulinga nje na kurangiri chikokonya no nari gukura kwaye gotiga kuruse bwala ari gukura igaso bwenge enyomba yabane to bose kwa swara isi wakoli itanjoka wakoli nyore gazeti ya Taifa Leo bumanye yo mwana manga senjera yo wikira nyore gazeti ya The Daily Nation ritkulia ro bumanye manga mulikira senga seti ritkulia kwera na tole badaye koligerelie ndo kiabe atase chinsemo chicha ATC tukibale ngo pole tuangalie tujue kiini chake ni kipi. Nyore hashtag enyame ni 2022 right asama gazeti aseritukolia rero ayo narairo borito asama gazeti aseritukolia rero ayo narairo borito asama gazeti aseritukolia rero